Mulan asay da ngawlan amay pongatam na. Awang na nakan state election commission ikay ENP ulan na ULP election ya election na sa ane obstan na meng election na sa ibuching me nakalan state election commission ikay ENP ulan da ULP election na ya election na sa iye ebel na meng bungaw awang na chaitam ana nyisi me United Sangdam Lincoln Puchet USLP iman kay 18 December 2018 में संगतम तेरा विलेज में हंगी बा इंसिडेंट ngayang ki hado ching में GPR and NNCN iman pe March 15 2019 ni hanghi ba USLP iman kaye non cooperation sha yang tiklen meng yang ki hado ching ma iman ne ono yelak pa tuman pe Dr. S.J. Shankar Foreign Minister kaye Rahul Gandhi Prime Minister India Army lan hoy Yuyun lam singin yinang pulan nyui chama ana singin ana wangway pulan nyui chama ang nanggi si ibu ching me ana ikim ne asam me former PGP MLA kaya PGP lan yimay si ibu ching me so cause notice pabo atau ngao kimpa news me moilan da jai tan tini bu news atau melak nang jai bu lai bu moilan asay de kawang amoy man pa